aya Afro no mwari ba MCs ninga niwe yaba main MC wa event ya Emma Waroyo niwe wakoze drive twendo tugambire ecyabire cyenyine akuba event terahendire nkoko zindi zihendera obe niyo watugambira event kahendere kambanze naramsi abari ba Tayari TV West Tayari West TV mwe bare kubani mutureba ninga mwe bare kubani mu watchinga TV ejo event ejo amazima gari nti teragenzire kubi konka okurugira ba upcomings first no baresero buzuba Beazin wotari ya program abeshongoze no banyamu western wagira ngo nekivuru nibija bari bingi bati so bakugira ngo Beazin ate ishongoro rumwe okenda kuronchinga shwetari yawe kari kuza stage kwinabireza kuteka unyamunyonyi actually nyamunyonyi kuri yabe naza ku ground nteka hoha nyama ndogo ati we yaruga kuri yakwata microphone yatera hanse simu y'abantu yakorashi kandi nyenda kutangaza abantu bamwe amoni nyenda tibyagwanga ubyari bino kubera oshitegera koza abebima bali babanja atendoza abantu abali ebbali owebyo mayiya hoshi sound ninga microphone akaziyawo of course mushangombe no gukwasoha bino gukwasa nyowe nenga ensobi yali ku mutegesi wa show okitegera oba Prince Emma nyini kivuru oba yali alina okusasula sound kati sound bubagijjako nebyali bibaddewo ebyadogo city ebyanyamandogo bya Valley Music kati byono omusango ne baguteeka kunze tukareba okagenda na microphones na Sande nagaruka nakuvugano kizini ekigambe kiwangambire nyowe ninye ndumuninye gambero kaja tuno kibanja microphones zo zine yes microphones abandi okazitaya kuba nimpamya microphones tiza Emma Waroyo microphone tiza Emma kandi ezo microphone nkazitwara kugira ngo nkanimbanja sente wanchenga of course nakusigira microphone banta kibanja microphone nkizine mukamutine agreement mukakoresa ndagano kamutwaro agreement eketaro wanchenga konkanka abantu ababiri mbareba of course mbareba ngo Afro akakora umurumo gweye kandi nawe kenyine hategesha nakegambiro mukanwa keye kugira ngo Afro ki wankorire kikaba kiriya wanchenga konka nafuna amahurire make kugira ngo erizoba omwazo nashashura sente zanjezo okay so era MC Desert munonya njagara bamusibe ambulire rwachi Beazino yizo kumpa attention tuli mukuogera embwazo ziveta zitieri mabiganzagara zinkube takayeta abantu etibatari yes konkanye ndangambire Valley Music nyine ni wenshonga dogo city nyine ni wenshonga biwangambiro nimbe manya kandi na nyamandogo nyine na wenshonga ino rugereyo omwe aroba bloggers ya Gerati Afro MC Afro yanywa takufugikwa gentino muntu uri kugambire cyo kora ngo cyurikize no nimbandi ya order wanchenga kandi we yani wakumanguni wakungurire cyo kunywa kugira ngo nkore ki ejo stage ya Emma oba Prince wa Emma Waroyo tiyo imbandize kukoraho wanchenga kanye ndamwature kari ya nibyo ngambire ho byona wano mangu nyine nshongana niwe iyo wano mangu niwo kungurira amarwa ginkwijandi kunywa stage tarohoru nakurunda kozire era wanchenga ebyakagadi byono bigambire kagadi noreba bakantere kikono konka bayanga banteka baremera mbagira ngo Afro ino kuza stage ati nyendo sensing wano mangu nokora content zawe kariyani o sensing wanchenga nyo kuija stage nka abantu vibes iyo kagira ngo nkija nsinzire ni era china akozira hariya wabo ina majezi Beazini wabo ina majezi twendere Afro aho kubejeshaha nibinja binkorire bakanyaga konka microphone ezo kanchigaruke mu kigambe microphone ezo tindazi twire kugira ngo kanimbanja Emma Waroyo konka ni mubanja wanchenga just nava ku stage kubanga bagiye ko microphone sina wengenda ziteka nino genda nazo oshitegera zibere safe kubanze nalinzi lina engeri je bali batandisa akavuyo singana zisura one zibura bali gambye ntani yazisudde oshite mwe bare mnonga konkanye ndambagambira bahagizi banje nabayimbi mwenna nze sina buzibu sina eraje nakora oshitegera wabura obuzibu bubabya ko microphone abaddi 90 media nga babanja Emma we wavo obuzibu omuntu naga nti
show ate abayimbi mwenna njagala mwe controlling please bw'oba ozze nga toyina programu yonna oba kyewaze buzi just kiriza stage manager kyakugamba oba MC kubanga oba towaze kuronchinga oluyimba nankanisho tebayiyo koleyo deno oyimbe ennyimba zonna banno bali wansi toyagala bayimbe oyagala oyimbe mpaka okole ki okitegeera so bye byange